kutekereza ibitiso byiki kandi no kubyakira no kugambe byawe urukiko rwasitamire rukahinguza umuntu omwe uri kutega abantu omwe kandi abatushomere barha abaturage gombora yabo yanjana bajyango bashobangiriro habo bushoma bwo kwenda amaju gabo no kubatangira muhando mu ihangwe hamwe na nyekiro. Mukuru wa polisi muri Rukungiri Senior Superintendent of Police Apollo Cyangugu agizere ngo abo buciko bwe byanga tubacikora amateka kandi bakagato mu nkora kurwanise bihagarebi. Nakuno muzima n'umurimo gwa polisi gwa RDC kwija ngo azigambira abantu ngo mwigura amabara shamunana. Hariho itwe bayrozi zaitu nke cyaro ngo kumwako yitumwa tumahata nkamukasharamu numuza kungambira mukasharamu ngo twakwata umushuma tacu ro kuteseza mutekwa kutwara nkahi omumbuga z'amateka iyo mwacharamu nkabakakiri nyo DPC tinkwasa kugiranta tinkwasa kukinda. Gilbert bitwa babo umuturage we cyangeke cya Nyakaina yetombitire government kutarwanisa bitokoza bongo ebirumwe kiri kumanyonka mijaji eriyo neshishe minyeto ubutwaruga osinuje kunjurura ukagamba ikintu cya mijaji nabuza mijaji ni magendo ningera license ngweshimwe nka district security committee kumugigambereho kamwakimanyire ngo mazere by'abantu mugisharire mubazi omuturo ndijo muri natwire na igiciro buhenda biragirobo habutoshomesa abana oburengeserizo mu cyangeki bwana DPC umwo mu cyaro cyitu twinemwa amakaga nkama 30 abana bona baryo mu makabasitami kandi abazire barumutu barafire nangwa no kugira ngo n'abazire we inidi muramba umutura nagira ngo abashije bamwe befisi zo mutima baragaha kureberera amakagabo asigaramo abakazi kandi nabo baremwa oko warahure ngo mwana bamubinjira school fees mu ishomero ngo bakuterere se mu nahura abantu baterenga haza baterenga arabinji sore tuse nabashija abatakumanya umwana uko kuzagahi omwishomero omushija takuza mu rukiko rw'ishomero kuba kweto rukiko chikayishomero batekaho PTA umwishomero nito twibyecyicira nk'abazire atumara umwana yanga kumuhereza kitabo ayanga kumuhereza kakashara kubataho kabombeka agira ngo mwana no wa government. Apollo Cyangugu araganiso kurwanise bihagaro mu cyangeki kandi yashaba bembeze be cyanga kumuhandikira amazina gabo abar kutekatekaho kubenkoze bi kugira ngo babacondoze nyona bakakikwa rero nabatsigira namba zangize isimu twaza stepping up security HTK actually twaza kubanza no gukora hati chairman rero C2 chairman rero C1 mukwata kacumu no rupapara umurungu hari tweta profile mwayitegereza muhandi cy'amazina gabashuma bari kubateganisa cyane nyo mugatorete nka police machurecho chairman ejegambuka kura tameza meisho mukwate akacumu no rupapara mukore cyo bari kweta profiling bantegereza abantu bari kumangwa baretse njayi n'abashuma bahacyara nzaguma ntuyiha momwe mpaka tukizire tuta mpaka bona tubamazirimo Gashaka Smart Robert Mugabe nahura yagambe kintu cyabasheje kwanga kuzomukanisa mwamutegerera